Turistički kompleks Haludovo, nekada biser na otoku Krku, i dalje je u derutnom stanju, urušava se. No to nije ništa novo, ali jest da takav sve više smeta mladima. U želji da nešto promijene, učenici srednje škole u Krku osmislili su projekt modernog Haludova i predložili ga odraslima da odluče. Kada je Haludovo ovako izgledalo, ovi maturanti još se nisu ni rodili. Poznat im je samo ovakav. I smeta im to. Tomislav iz Malinske i svaki dan gleda kako se urušava. Jako me žalosti činjenica da je Haludovo nekad zapošljavalo preko 500 ljudi, što je zapravo pola radne snage u Malinskoj. Mi jednostavno nismo mogli biti pasivni i morali smo nešto poduzeti, te smo odlučili dati našu viziju obnovljenog Haludova. Te smo na neki način htjeli da taj hotel zaživi kao eko hotel. A to je bio kompleks hotela energetski neovisnih, što je najbitnije zapravo kod toga. Kod njih bi najbitnije bila izolacija i obnovljivi izvori energije. Sramotno je da na otoku Krku, na kojem je stočarstvo toliko razvijeno, da se ta opća vuna zapravo baca. I baš tu opću vunu bi mi koristili za izradu izolacije. Na samom krovu hotela imali bi jedan vrt koji bi bio otvoren za sve goste da ga mogu posjetiti. Sa strane hotela nalazile bi se fotonaponske ćelije koje bi opskrbljivale hotel sa strujom. Htjeli smo projekt prikazati široj zajednici, tako smo napravili svoju Facebook stranicu. Pokazali su inicijativu i htjeli su na neki način osvijestiti ne samo lokalnu zajednicu, već i šire. Pa ne samo u konačnici nacionalno, već i na međunarodnoj razini. Povezali su se sa školama iz Europe i zajedno s njima traže najbolje arhitektonsko rješenje. Odrasli su, kažu nam učenici, bili oduševljeni njihovom idejom, ali nažalost na tome je stalo. Poznato im je i to da s Haludovom nisu riješeni vlasnički papiri, no dodaju, najlakše je s tim se pomiriti. Kako predizborno vrijeme često urodi i nečim konkretnim, a ne samo praznim obećanjima, možda ovi mladi nekoga i potaknu na akciju.